Ubukire ni ubushobozi cyangwa igipimo cy'umuntu, umuryango cyangwa igihugu cyo kugira umutungo w'uburyo bwinshi. Uyu mutungo ushobora kuba ibintu bifatika nk'amafaranga, imitungo itimukanwa nk'inzu n'ubutaka, amasosiyete cyangwa andi masoko yinjiza amafaranga. Ubukire kandi bushobora kuba bushingiye ku bintu bitagaragara nk'ubumenyi, uburezi n'ubuzima bwiza. Ndabasuhuje, amazina yitwa Ufitininma Yves, mbaye ikaze kuri channel yanyu Top 10 Women TV. Gusa uyu munsi tugiye kuvuga ku mutungo w'imitungo itimukanwa nk'inzu n'ubutaka, amasosiyete cyangwa andi masoko yinjiza amafaranga, ahubwo tugiye kuvuga ku baperezida 20 bakize kuri iyi si ya rurema. Mu buryo bwagutse, ubukire ni ubushobozi bwo kugira uburenganzira n'ubushobozi bwo kubona ibikenewe mu buzima bwawe bwose, byaba ari iby'ibanze nko kurya, kwambara, naho kuba cyangwa ibindi by'inyongera nko gusohoka, gushora imari no gutembera. Umuntu cyangwa igihugu gifite ubukire buba bufite amahirwe menshi yo gutuma ubuzima bwabo buba bwiza no kubona ibikenewe kurusha abatabufite. Gusa ku rundi ruhande, kwinjiza amafaranga menshi no kugwiza umutungo ni imwe mu nzira zo kugera ku bukire, ariko ubukire buzanwa no gukoresha neza ayo mafaranga n'indi mitungo kugira ngo wiyubakire ejo hazaza heza. Naravuga ibintu byinshi, reka dutangire tubabwire abaperezida 20 bakize kuri uyu mugabane w'isi. Gusa ikindi nakubwira ni uko Perezida His Excellency Paul Kagame ari muri abo baperezida bakize ku isi. Ese uribaza ninde uri ku mwanya wa mbere, afite amafaranga angahe? Ese Perezida Paul Kagame ari ku mwanya wa kangahe? Byose birebe urangize iyi video uraza gusobanukirwa neza. Umwanya wa 20 turasanga perezida wo mu gihugu cy'abaturanyi w'u Burundi ariwe Ndayishimiye Evariste, akaba afite amafaranga angana na miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Afite umutungo w'agaciro gaheruka kugereranywa hagati ya miliyoni 10 nk'uko twabivuze mbere. Imibare nyakuri ijyanye n'umutungo we ntabwo itangazwa ku mugaragaro kandi biragoye kuyimenya neza, cyane ko umutungo w'abayobozi benshi mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba udakunze gusobanurwa neza mu binyamakuru n'amasosiyete ukora ubushakashatsi. Ndayishimiye yabaye perezida w'u Burundi kuva mu mwaka wa 2020 nyuma y'itanga rya Perezida Pierre Nkurunziza. Yari asanzwe ari umwe mu bayobozi bakomeye mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD mu rurimi rw'icyongereza, kandi yabaye n'umuyobozi mukuru w'ingabo z'igihugu mbere yo kuba perezida. Umutungo ukomoka mu bikorwa by'ubutegetsi n'inyungu z'ubucuruzi mu gihugu, ariko si umutungo wihariye ugereranyije n'abandi bayobozi bakomeye ku rwego rw'isi. Mwanya wa 19 turasanga Perezida Joseph Kabila wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muperezida akaba yarafite amafaranga cyangwa se umutungo w'agaciro ungana na miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika. Joseph Kabila ni umunyapolitiki cyangwa se yari umunyapolitiki w'umunyekongo wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019. Yaje ku butegetsi nyuma y'urupfu rwa se Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila yari afite imyaka 29 gusa ubwo yabaga perezida, akaba ari umwe mu baperezida bari bakiri bato ku isi y'icyo gihe. Mu gihe cye cy'ubutegetsi, Kabila yahangaye n'ibibazo bikomeye by'umutekano, intambara z'abaturage n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro mu bice bitandukanye by'igihugu, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo yashoboye guhuza imitwe myinshi yitwaje intwaro mu masezerano y'amahoro no gufasha kugarura amahoro muri bimwe mu bice by'igihugu, akenshi yagiye anengwa ku bijyanye n'imiyoborere idahwitse, ruswa no kudaha agaciro amatera ya demokarasi. Umwanya wa 18 turasanga Perezida Volodymyr Zelensky, akaba ari perezida wa Ukraine. Uyu perezida Volodymyr Zelensky yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere 1978. Perezida
uyu muperezida afite umutungo ungana na miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika. Perezida Zelensky yabaye perezida wa Ukraine mu 2019 nyuma yo kumenyekana cyane nk'umukinnyi wa filime mu bwoko bwa komedi. Yakinaga muri filime yitwa Servant of the People, aho yakinnye nk'umwarimu uhinduka perezida. Iyi filime yatumye akora ishyaka rya politike ryo ku izina rimwe, rikaba ryaramugejeje ku butegetsi. Azwi cyane mu mahanga kubera kuyobora igihugu cye ku ntambara irimo n'Uburusiya. Ku mwanya wa 17 turahasanga Perezida Joko Widodo. Uyu perezida akaba ari perezida uyoboye igihugu cya Indonesia. Uyu perezida akaba yaravutse ku itariki 21 Kamena 1961. Uyu perezida akaba afite amafaranga abarirwa muri miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika. Uyu Joko Widodo uzwi cyane ku izina rya Jokowi ni perezida wa Indonesia kuva mu 2014. Azwiho gushyira imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo no kugabanya ruswa. Mbere yo kwinjira muri politiki yari umucuruzi w'ibikoresho byo mu nzu furniture. Mwanya wa 16 turasanga perezida wacyuye igihe Rodrigo Duterte. Uyu muperezida akaba yavutse ku itariki 28 Werurwe 1945. Umuperezida akaba yaratunze amafaranga angana na miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika. Duterte yayoboye Philippines kuva mu 2016 kugeza mu 2022. Azwi cyane kubera urugamba rwe rukomeye rwo kurwanya ibiyobyabwenge n'ibyaha. Bimwe mu bikorwa bye byavuzweho cyane bikaba biherekejwe no kuvugwaho gukoresha imbaraga zihanitse ndetse n'ihohoterwa rya muntu. Ku mwanya wa 15 turasanga minisitiri w'intebe wa mbere wa Malaysia cyangwa se Malaysia, akaba yitwa Mahathir Mohamad. Akaba yaravutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi 1925. Uyu minisitiri w'intebe akaba yarafite amafaranga angana na miliyoni 45. Mahathir Mohamad yabaye minisitiri w'intebe wa Malaysia inshuro ebyiri, kuva mu 1981 kugeza mu 2003 no kuva mu 2017 kugeza mu 2020. Azwiho kongera imbaraga ubukungu bw'igihugu no kuyobora Malaysia ku rugero rw'ubumenyi n'iterambere. Umwanya wa 14 ni umwanya mwari mutegereje muri benshi, akaba ari umwanya tuza gusangaho Perezida His Excellency Paul Kagame. Perezida Paul Kagame akaba yaravutse ku itariki 23 Ukwakira 1957. Akaba afite amafaranga angana na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Perezida His Excellency Paul Kagame yabaye perezida w'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2000. Yashimagijwe cyane ku bikorwa byo kuzahura ubukungu n'imiyoborere nyuma ya Jenoside yo mu 1994. Arangwa no kuba umuyobozi ukomeye kandi ufata ibyemezo bikomeye bigamije iterambere ry'igihugu cye. Mwanya wa 13 turahasanga Perezida Theodore Obiang Nguema Basogo. Akaba ari perezida wa Equatorial Guinea cyangwa se Guinea Equatoriale. Akaba yaravutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 1942. Akaba atunze amafaranga angana na miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Theodore Obiang Nguema amaze imyaka irenga 40 ku butegetsi kuva mu 1979, bituma aba perezida umaze igihe kirekire ku buyobozi. Ubukire bwe abukura ku mutungo wa peteroli igihugu cye gifite, nubwo imiyoborere ye yamaganywe cyane kubera ruswa n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ku mwanya wa 12 turasanga Perezida Nursultan Nazarbayev. Uyu perezida akaba ari perezida w'igihugu cyitwa Kazakhstan. Perezida wacyuye igihe akaba yaravutse ku itariki 6 Nyakanga 1940. Afite amafaranga angana na miliyari 1 y'amadolari y'Amerika. Nursultan Nazarbayev yayoboye Kazakhstan kuva mu 1991 kugeza yeguye ku buyobozi bwe mu 2019. Afite uruhare rukomeye mu
kwigenga kwa Kazakhstan no kugena inzira y'ubukungu bw'igihugu. Umutungo we ukomoka ku mishinga itandukanye y'ubucuruzi ndetse no kugenzura umutungo kamere w'igihugu. Ku mwanya wa 11 turasanga Perezida Tamim bin Hamad Al Thani, akaba ari perezida w'igihugu cya Qatar. Sheikh Tamim yabaye emir wa Qatar kuva mu 2013. Ubukire bwe buturuka mu mabuye y'agaciro cyane cyane gazi. Ibi tumaze kuvuga haruguru bituma Qatar iba kimwe mu bihugu bikize cyane ku isi. Ku butegetsi bwe, Qatar yakomeje kugira ijambo ku isi, harimo no kwakira igikombe cy'isi cya FIFA World Cup mu 2022. Ku mwanya wa 10 turahasanga Perezida Donald John Trump. Uyu akaba yarabaye perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muperezida akaba ari umuperezida wiswe umunyagitugu mu myaka yagiye ishira. Akaba yaravutse ku itariki 14 z'ukwa gatandatu 1946. Donald John Trump akaba afite amafaranga angana na miliyari 2.5 by'amadolari y'Amerika. Donald John Trump ni umushoramari n'umunyamakuru wamenyekanye cyane mbere yo kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva 2017 kugeza mu 2021. Umutungo we akura mu rwego rw'ubucuruzi cyane cyane mu mitungo itimukanwa, ibigo by'ubucuruzi n'ubuyobozi bw'amashyirahamwe. Ku mwanya wa 9 turasanga nyakwigendera Sebastián Pinera. Sebastián Pinera yari perezida w'igihugu cya Chile. Akaba yaravutse ku itariki ya mbere y'Ukuboza 1949. Akaba yaratunze amafaranga angana na miliyari 2.8 z'amadolari y'Amerika. Sebastián Pinera ni umunyapolitiki n'umushomari wigeze kuba perezida wa Chile kuva mu 2010 kugeza mu 2014 ndetse no kuva mu 2018 kugeza mu 2022. Yashoye imari mu bigo by'imari, ubucuruzi bw'indege n'ikoranabuhanga ry'ubucuruzi. Na 8 turasanga igikomangoma Hans Adam wa kabiri. Iki gikomangoma kikaba kiyoboye igihugu cya Liechtenstein. Kikaba cyaravutse ku itariki 14 z'ukwa kabiri 1945. Iki gikomangoma gifite amafaranga angana na miliyari 4 z'amadolari y'Amerika. Iki gikomangoma ni umuyobozi wa Liechtenstein, igihugu gitoya ariko gikize cyane giherereye ku mugabane w'Uburayi. Ubukire bwe abukura mu kigo cy'amari cy'umuryango we LGT hamwe n'indi mishinga y'ishoramari. Azwiho ibikorwa byo gufasha no gushyigikira demokarasi y'igihugu. Ku mwanya wa 7 turasanga umunyagitugu Kim Jong Un, umuyobozi wa Korea ya Ruguru. Akaba yaravutse ku itariki 8 Mutarama 1984. Uyu Kim Jong Un akaba atunze umutungo ubarirwa mu mafaranga miliyari 5 z'amadolari y'Amerika. Perezida Kim Jong Un yabaye umuyobozi wa Korea ya Ruguru kuva mu 2011 asimbuye se Kim Jong Il. Azwiho kuyobora igihugu kigendera ku mahame yo kwigira isolationism mu ndimi z'amahanga ndetse n'umushinga wo gutunga intwaro za kirimbuzi. Ubukire bwe ahanini bushingiye ku mutungo w'igihugu ndetse n'imirimo y'ubucuruzi idakurikiza amategeko. Ku mwanya wa 6 turasanga umwami Mohammed wa 6. Umwami akayoboye igihugu cya Maroc, akaba ari nawe userukira Afurika mu bantu perezida 10 bakize kuri iyi si. Yavutse ku itariki 21 ukwezi kwa 6 1963. Akaba afite amafaranga angana na miliyari 5.8. Mohammed wa 6 yabaye umwami wa Maroc kuva mu 1999. Yashimangiye ishyirwaho ry'amavugurura mu bukungu n'imiyoborere, harimo no guhindura itegeko nshinga ry'igihugu hagamije kugabanya ububasha bw'umwami. Ibi bishatse kuvuga ko Mohammed wa 6 adafite ububasha bw'umwami nk'ubwo bumenyerewe mu bindi bihugu. Umutungo we awukura mu ishoramari ry'ubucuruzi mu gihugu ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa 5 turasanga Perezida Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Uyu Khalifa bin Zayed Al Nahyan ayoboye Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se ibyo bita United Arab Emirates mu ndimi z'amahanga. Akaba ari perezida wa mbere ndetse n'umuyobozi w'umurwa mukuru Abu Dhabi. Yavutse ku itariki 7 z'ukwa 9 1948. Khalifa bin Zayed Al Nahyan akaba yaritabye Imana ku itariki 13 Gicurasi 2022.
akaba atunze amafaranga angana na miliyari 15 z'amadolari y'Amerika. Sheikh Khalifa yabaye perezida wa United Arab Emirates cyangwa se Leta Zunze z'Abarabu kuva mu 2004 kugeza igihe yitabye Imana mu 2022. Uyu Khalifa bin Zayed Al Nahyan azwiho gukoresha neza umutungo w'igihugu by'umwihariko mu gushyira imbere ibikorwa remezo ndetse no guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Ku mwanya wa 4 turasanga Vice Perezida wa Leta Zunze z'Abarabu Mohammed bin Rashid Al Maktoum, akaba yaravutse ku itariki 15 z'ukwa karindwi 1949, akaba atunze amafaranga angana na miliyari 14 z'amadolari y'Amerika. Sheikh Mohammed yamenyekanye cyane mu guteza imbere Dubai, agahindura uyu mujyi ukaba igihumbi cy'ubucuruzi ku isi. Azwiho ibikorwa byagutse by'inyubako nka Burj Khalifa cyangwa se Khalifa Tower ari nayo ndende ku isi, ndetse no kugerageza kureshya abashoramari n'abakerarugendo. Ku mwanya wa 3 turasanga umwami wa Arabia Saudite, akaba yitwa Salman bin Abdulaziz Al Saud, akaba atunze amafaranga miliyari 18 z'amadolari y'Amerika. Akaba yaravutse ku itariki 31 Ukuboza 1935. King Salman yabaye umwami wa Arabia Saudite kuva mu 2015. Yagize uruhare rukomeye mu kugerageza guhindura igihugu cye, by'umwihariko abinyujije mu gushyigikira umuhungu we igikomangoma Mohammed bin Salman, wateje imbere umushinga wa Vision 2030 ugamije kuvugurura ubukungu bw'igihugu. Ku mwanya wa 2 basanga Hassan Al Bolkiah, akaba ari perezida cyangwa se sultan wa Brunei. Hassan Al Bolkiah yabaye perezida cyangwa se sultan wa Brunei kuva mu 1967, akaba afite umutungo ungana na miliyari 20 z'amadolari y'Amerika. Yavutse ku itariki 15 z'ukwa karindwi 1946. Ubukire bwe ahanini bushingiye ku mabuye y'agaciro cyane cyane peteroli n'ibikomoka kuri gaze. Azwiho kugira ubuzima buhenze cyane, burimo no gutunga imodoka zihenze n'amazu meza atagira ingano. Mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, ibuka gukora subscribe ndetse na like. Ku mwanya wa mbere turasanga ihangange, akaba na perezida w'igitinyiro Vladimir Putin, akaba ari perezida w'igihugu cya kabiri mu buhangange ku isi, Uburusiya. Yavutse ku itariki 7 Ukwakira 1952, akaba afite umutungo w'amafaranga miliyari 200 z'amadolari y'Amerika, akaba akubiye 20 perezida umukurikira. Putin yabaye perezida w'Uburusiya kuva mu 1999, agafata umwanya w'ibanze mu gihugu, akagenzura itangazamakuru ndetse n'ubutegetsi. Ku ngoma ye Uburusiya bwongeye kubona ijambo ku rwego mpuzamahanga, nubwo ahura n'ibibazo bikomeye nk'ibirego byo kwivanga mu matora y'ibindi bihugu n'umwihariko wo kwigarurira Crimea. Ndabashimiye mwese mwakurikiye video kugeza ku musozo wayo. Imana ibahe umugisha. Mbibutsa gukora subscribe, inkunga ikomeye cyane.